U ovom videu ću objasniti kako da se najbolje pripremite za prodaju telefona u Joker Mobilu, kako bi značajno uštedjeli vreme. Video ima 3 dela, a to su otkup i zamena iPhona, otkup Samsunga i otkup na daljinu, za vas koji niste u mogućnosti lično da dođete do nas. Dole sam podelio video u 3 celine, tako da ne moraš gledati ceo video ukoliko te interesuje samo jedan deo. Sada, pređemo na stvar. Otkup i zamena iPhona. Prvo, samo jedan podsjetnik da ne zaboraviš da poneseš kutiju i punjač, odnosno kabel, ukoliko je samo on bio u pakovanju. Drugo, ukoliko ti je uključena zaštita ukradenog uređaja, odnosno Stolen Device Protection, potrebno je da je isključiš. Uđi u podešavanja, zatim i dole pri dnu vidjet ćeš. Ako nisi siguran kako se to radi, ostavit ću link od videa dole u opisu oglasa gde je to detaljno objašnjeno. Drugo, kada otkupljujemo telefon, potrebno je da ga vratimo na fabrička podešavanja, a za to nam je potrebna i tvoja šifra od iCloud, koju ćeš uneti pri resetovanju telefona. Ako si je zaboravio, postoji mogućnost da se promeni. To možeš uraditi i sam u podešavanjima Apple ID-a ili možemo zajedno kada dođeš kod nas. I poslednje, ovo važi samo ukoliko radiš zamenu iPhone-a za iPhone i potrebno je da ti prebacimo podatke sa starog na novi uređaj, a to je da ažuriraš softver na poslednju verziju. Sada prelazimo na otkup Samsunga. Kao i kod iPhone-a, podsjetnik, samo da poneseš kutiju i punjač, odnosno kabel, ukoliko je samo on bio u pakovanju. Zbog resetovanja na fabrička podešavanja, potrebna nam je šifra Samsung naloga. To nije obavezan nalog, kao što je, na primjer, Apple ID kod iPhone-a. Tako da postoji mogućnost da ga nemaš. Proveri tako što uđeš u podešavanja, zatim u nalozi i sinhronizacija i pogledaj da li imaš nalog sa Samsung logom. Klikni na njega i zatim na ukloni nalog. Ukoliko ne znaš lozinku, klikni na zaboravljena lozinka, isprati potrebne korake gde će ti Samsung poslati na mail link za promjenu lozinke i to je to. Opet ideš na ukloni nalog i unosiš novu lozinku. Otkup na daljinu. Ukoliko nisi u mogućnosti da lično dođeš kod nas, telefon nam možeš prodati na daljinu. Ukoliko ispratiš ovih nekoliko koraka, proces je veoma siguran i brz. Prvo što treba da uradiš jeste da obrišeš sve svoje podatke sa telefona, odnosno da ga vratiš na fabrička podešavanja. Posle reseta proveri da li su tvoji podaci obrisani, nalozi, poruke, kontakti, fotografije. Kada si to uradio, potrebno je da spakuješ telefon. Kutiju, ako je imaš i ukoliko uz telefon dolazi punjač ili je bio samo kabel u pakovanju, potrebno je da spakuješ i njih. Pošto su kurirske službe takve kakve jesu, potrebno je da dobro upakuješ telefon da ne bi došlo do oštećenja u transportu. Uzmi neku veću kutiju od te kutije telefona, ispuni je novinama ili nekim papirom i tu ubaci telefon. Po meni je tako najbolje da obezbediš siguran transport. 2 stvari bih samo naglasio. Prvo, nismo odgovorni za oštećenja nastala u transportu. I drugo, loše zapakovane pakete ne možemo preuzeti. Baš zbog tih oštećenja. Na primjer, samo telefon i kutijicu ubaciš u transportnu kesu i pošalješ. Nadam se da nas razumeš. I poslednje, telefon šalješ kurirskim službama Post Express ili BEX, bez otkupnine, uz naznaku da primalac plaća poštarinu bezgotovinski. To nam je veoma bitno. I dok je telefon u transportu, pošalji nam ime i prezime, adresu, mesto i broj tekućeg računa na koji da ti isplatimo otkupninu. Kada nam paket stigne, to uglavnom bude već narednog dana, proveravamo fizičko stanje telefona i testiramo ga na dijagnostici. Ako je sve u redu i kako je prethodno odgovoreno, novac će ti biti uplaćen na tekući račun koji si nam poslao. To bi bilo to. Hvala na pažnji. Ukoliko imaš nekih pitanja, možeš nas kontaktirati telefonom, porukom ili na mail adresu. Sve ću ostaviti dole u opisu videa. Ćao!